Kairu TV intu kwingi njega ira mwathani antumite kirigwe kenda mbija twaraniria nagwe mantu jegi kwathikira mugambo jwa mwathani kwathika kuri tui mwathani naraithiritie ari guru muno na tutikumwathikira na tutikwathikira kinya watho bwawe kinya maandiko jongo tutiojathikira kinya maathana jongo tutikuingia ikyo gitumite antuma narua ndi mutumwa wawe mbija twaraniria mutegeri wakwa mantu jegi kwathika na kurega kwathika bionthe utikyo gititui kwou ingwa ino gwati ogeni muno kenda umba kuigwa mantu jegi kwathikira mugambo jwa mwathani woniri etwa mbeta wa Margaret Karwirwa Gwantai na mpumite kansene ya Gakoromone ya MCK kwou tutharimanirwa amwe nkathoma nteto iriga tutongeria kuma yukunera kiambiriria 19 kwambiria 17 na 18 na nkathoma mwathani agintethaia kurakara atiri pathiria kumagara umwe kiribo arera roti atiri cionokie utigakue ninge ugaciugura kana ukaranthi eje yonde ingananiritie matoka iremene utikeje kuthirwa roti nawe arabera atiri itu athani bakwa ninthumba yenu nimbonete mbagirite ni untu buthithitie atiri ntiumba gucionokia matoka iremene ntikeje kugwatwa ni oi nao mutegeri wakwa mwende ukuigwa mugambo jwa mwathani uria chwarikia kwira roti akara ntura ya Sodom na ntura eje ya Sodom niojori mantu ja mathoku cho maramari mantu ja mathoku ja kurega watho mantu ja mathoku jara Murungu athuraga ijo ibuije mwathani atiendete mumaramari na ikyo giatuma athura nontu bwa ntura eje ya Sodom ngugira yari nene muno kwa yao nio maramari yo thongeri yo tharia ya wenji na jau chonde ijara mwathani athurite na nontu naendete roti muno ikia mutumire araika aramwira oni nthori ntheguru eje na nkamithiria yonde kwou aratuma araika beta kwira roti au mentheguru eu aitiaga iturire na are iremene nontu ino akona munya iremene ino akona kunogoka iremene ino akomba gukara bwega au mentheguru neje Sodom ingananiretie na riria araika bariongere roti kenda bamwira mantu jau maandiko jatwiraga nontu ntheguru ira bara batura ku ni amaramari atheri utu mwega uri ndionekaku ninga roti Murungu atagaira akona agirite amaramari bari benda kugwata kinya araika bara batumi shaitani ashindwe nontu bwa kwithirwa ndene yao utigintu kingi kiariku ni umaramari ake no tharia na wenji na ikyo giatuma mwathani igwa thuribo arauga akonokia roti na ikyo giatumire araika bera roti atiri ugo mwathani akwira atiri matoka witie iremene nontu muthuro jwa yugakinyira nthiguru eje na yukathiria nthiguru eje bururu kwou roti nawe araigwa nkorwe wegitwa aramwira ntekinya kiremene ende nkanganira gatura kangi twankene nako arakararia muraika aramwira ndakwira gweta nontu bobo tethithe ko teramba gweta na nontu ugeta ugaciugura kinya uciugura nteto iji roti na igerwe
endi tombera gukarikora kwagirite na ura wendi bwa mwathani bwendaga. Roti arathuranira antu bawe, ari bawe na ari bairi, ibare kinya bakuona acore na barakarambirio karania nabo, areta araniria na thoni bara bawe arabera atiri njoni tuthame twitie Kirimene nontu mwathani agutumana auga akathiria ntura eji athoni bao batamuthikirire. Mwendwa wakwa ndene mwathani athoni batathikirire bone jakethe akumwira aguchetha bo bero ou ende nkarigwa ni ate umba kwithirwo rithe ugacetha mwana bararega kuthikira. Roti arathuranira njewe, arathuranira na bawe na mwekuru wawe na iberi bagaciogura na Roti nawe naregere gwitikiria ta Kirimene no te gintu kingi gikiega kionora ti bararindita Kirimene nontu no werirwe areta nturerere akue egitarira betire ntura area nontu takeri kuraya na Sodomu mwanki na murumo jo munejo kuingia mwekuru wawe na agarukire na ciogurire na araigare cumbi imbi etumira ciogura mwendo wakwa mutegeri aciogure nontu bwa kuigwa nontu nakurikana kuri antu bawe atigera na ara Sodomu nontu nakurikana na atigera athoni bawe na ara Sodomu ikio gatumira ciogura okeja kwethira ibaiteria Kirimene kuringana na ura uge bwa mwathani bwaugite mwekuru wa atende igwa murumo na atende ciogura. Mutegeri mwende ego tegerete Wero TV ereri utethio kiriba utwe gutumurikire atumurikira ndene kenda tumenya jara yaturaga. Mwathani are kwera itia Kirimene kiawe itia Kirimene no kona wega wakara na kungananiriti ote wega kona wakara na aja kunganiriti kwena bionde ote no ote wega kona nontu naja kungananiriti gutena watho na kungananiriti kwena momara marija maingi na kungananiriti kwena mpara na nyonta na kungananiriti kuri na into bionde bya mithemba biria wenda nontu antu ara kungananiriti oteke kiurao ende mwathani muthenya jona arwa mutegeri ari kwira atiri itia Kirimene kiawe no kona wega oja ora ndaundi ugite ndene Saburi woni kore onto bo ndombete kire mwathani nabuni atiri nkara yo nyombe mwathani nchiona ire wega bwawe ku. Mutegeri mwende mwathani ari kwira atiri Kirimene ke mwathani no karomba na iromba ria kuri ombe okinyanira. Kirimene ke mwathani waitia Kirimene ke mwathani kinyo kienda ambi kanambi ugakiona we nao tuitie ni Kirimene ke mwathani ino wega bukuonora kinyarire kuonore meri maromba wita yo Kirimene no nawe to otethio no nawe ta kurombori kenda maromba yaku yakinyanira. Mutegeri wakarande gorweje ngananiritie kinyo yaromba we stare waromba maromba we stare ukarinde goro sofeni otamburukitie magoro gogo kaira mwathani utengara mere au ngarama itia Kirimene ke mwathani na witie nontu mwathani kuringa na roya roroka thithi na witetie agakureana rita. Bwana Yesu asifiwe. Agakureana rita matagaria jario gatagaria witite Kirimene ke mwathani agakurea iromba ririo getorombe we Kirimene ke mwathani ritereka gukinyanira mwendo wakwa ndene mwathani imbe tumito kwenda kunganira nao na kungananiritie turienda kunganira naja no ntugutena watho kurega kwathika kureta asare nene mono no ntubwae no nturoti okeja kwithira na thikire akethira Roti na thikire araitia Kirimene mwekuru watende ciogura aigara cumbi na no kuigwa akorega kwathika nganira nturere nganire yare akue akarire ona ari bawe
nago karona ari bawe egitarira kinyare jo gwitio kiremene kire aregete ni ate nkwenda okwera mutegeri ogakaronde goro na onganerete na jore bine okare onganerete ona jo maramarine orere okaringwa kiboko nore okamberia kugoti ambete nyombe mwathani tiga kunganira mantuni amae rere okaringwa kiboko weja kuga ambete nyombe mwathani eteta wibionje eta nyombe mwathani no ntuikyo kirimene kia mwathani rewe na inya muritere ngoge. Bwana Yesu asifiwe. Eta nyombe mwathani rewe na inya uritere mwathani ngoge re baterie na waga kutharima endi okara na kongananiretie no ntugote na watho wetera wauno kogoro rewete nyombe mwathani kendora ithwa uti mantu jaku jakubua ogeta nyombe mwathani nthegoro ethirere rere wagire inya ya mukoronge egita rimwe ona nora bakwina bakuthungutha kanisa ne bagweretwe auga woi rera rietu ariuga woi rera rietu no ntuna atere egita arata egita are nthegoro ne naja nthegoro ere tambarare ere akonywa akarara ere akwenda mukore akenda akajokia nare akwenda ere akenda mware omuthemba junthi akajokia enderere egitare akinyirere gweta mwegi ire igeruare kambetekeremene kia mwathani atene inya ona ntura bagweretwe na bagukumia mwathani akauga woire areto tene shaitani ashindwe njoni tutekeremene kia mwathani twena inya tutikeja kugia hasara jaroti no ntoroti nagere asare nene ya mwekoro guciogora kaiga na kiremene kire akeja muthiene gwitia nare bawe othogania witetie nare baku mutegeri mwende thogania ogo mwekoro akwe okare nare baku neke no ntobo kurega kwatheka ethira na thekire arende itio na mwekoro owe na na bawe na nganerete mubango ne jwa mwathani ategeri ende tukare ni kiremene kia mwathani kubira biega biuma antu babethi ete ni kiremene kia mwathani bwe babethi bwakara na kongananiretie otekiaga gikarano ogakara nao wamberie kwambamba ogechwa muntora bogatora no toro bubonge omorita nawo ukongananiretie ojokia mumaramari otore kurira shaitani ashindwe eta kiremene kia mwathani rere wena inya athikira mugambo jwa mwathani muthenya jwa narua kenda omba gukuonere tuire ari agirite wenda mukoro mwega no kiremene kia mwathani wenda mwari omwega oraomba kwa mwekoro mwega no kiremene kia mwathani wenda mwana omwatheki no kiremene kia mwathani wenda mutorio mwega no kiremene kia mwathani ukamurombaira wenda muriti ngugi omwega no kiremene kia mwathani wenda ngugi njega ya kurita no kiremene kia mwathani ukamiona utiona ngugi njega ya kurita wetambararene utiona ngugi njega ya kurita nthegoro neje ng'ananiretie no nto ngugi njega ya kurita ukamechwa nthegoro ng'ananiretie no mechwa na ntatu iriti agirite warito mione no mione wena thina no remwe kumerita kou endo bakwa ategeri tuitie ni kiremene kia mwathani twashua utethio nao njoni twathikagire mwathani ja mwathani njoni twathikire maathana ja mwathani njoni twathikire mugambo jwa mwathani ukomia nkoro mwendo wakwa ndene mwathani mutegeri mwende wategera na wona ntatu iu twagana na ogwe nacio ukomia nkoro garuka uitie kiremene kia mwathani ugacua utethio nao nonto wakara na ara kung'ananiretie mantu jonte jara yatiagirite motharia mantu ja nkukumo mantu atiagirite jonte jauma na ara kung'ananiretie endo bakwa ndene mwathani njoni twe antu atheki twathekire maathana ja mwathani
ni 12 ende jaire jari yo jore jombete korikia jau jange jonde enda muntu onge yaoro ciendete no ntu wenda muntu onge yaoro ciendete ukang'anira mubango ne jwa mwathani wenda muntu onge yaoro ciendete utekarande gorore ng'ananiretie ukaroke muthiuruka na nyuma kwa wendo bakwa ndene mwathani njoni tung'anire mubango ne jwa mwathani na tugerie kuingia maathana ja mwathani kenda mantu ja yombo kinyanira itwe antu athekiriro tatorwa mwathani twarega kuthikira mugambo jwa mwathani nima tugakua no tukang'anira nthiguru ire ng'ananiretie ina into bionde na ina motonga jonde endi motonga bura bwega ibura uchuete kiremene kia mwathani ukaromba mwathani agakwa rotiererwe matoka witie kiremene ocionokie na wonokie antu baku sauti ewe atamigerwe bwega matoka witie kiremene ocionokie na wonokie antu baku na aregere kuigua arauga akang'anira arakung'anirite agwong'anirite arakung'anirite ri muthenya jwa narua no kuigua kugaruka uma ung'anirite no kuigua kwathikira mugambo jwa mwathani no kuigua kurungamana na mwathani kenda omba kuingia maathana jawe garuka witie kiremene ocionokie no ntukurega kwathika kuri tui na tui narera kurega kwathika igekuo kwathika naku imoyo jwa Kenya na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega ke barabeba bega na baraba mwetikitie njoni twathikire mugambo jwa mwathani njoni twitie kiremene kia mwathani tugachuo utethio no egita tarire nthiguru ina kwenyanga gukwingi egita tarire muntu bakumanira nora baciaraniritwe nwe egita tarire mwana bakumanira nethe egita tarire motori bakumanira na motori onge wendo bokaura gate tibara twitie kiremene kia mwathani no nao tethio bomba kuonora imbie gutuma nthiguru yangarata na egita tarire ikwethera momara mario jara yare Sodom no joje kunande imbie gutuma nja nyingi itharuka no kwethera tung'anirite nthiguru ira eng'ananiretie iyo maramari iyo ciendi na kwenda mbeca mwanka tukorerwa irotetorwa mwathani kwa wendo bakwa ategeri bawero TV njoni twitie kiremene kia mwathani tugachuo tethio nao mono janande antu bagwitura tharikete na atia mboragano chingite modho jainge ino nto basiasa manto ja mainge ja ndorano manto ja mainge ja ndombanio utuo kwenda kuona onge agikara bwega wona mwana kwa agikara bwega no kumbetira kwou muthenya jwa narua mwathani antumite kirigwo ontegete na gwonthikiritie ambira nkwire atiri matoka witie kiremene ocionokie na wonokie ntureku kiremene kia mwathani ikio tukona wega wa mwathani na mwathani wetu arokumwa no ntu bantu kwenjega ere antu mwe mwathani ejete kiri ogwe kenda omba komatoka uma nthiguru ire ng'ananiretie witie kiremene kia mwathani wono tethio nao turombeni tugicemania riu ringi tukaiguara mwathani akethira atutumite ibwega mwathani no ntu bwantu mweku irogo ntumite nio kiri ategeri baba Wero TV bare othuranirite bwega kenda bomba kuigwa ntumwa yaku na nima ndio mekinyoro guntumite mitharime no mitherie na irietwe ne ritheru rya Yesu Kristo ndaromba na gwitikia amen.